Guys, sa yung gaming years. So ngayon maglaro tayo ng Mobile Legends. Magta-try hero lang tayo. So yun guys, simulan na natin. Tingnan lang to. What's your command? BTR, program to win. Ito tayo dito guys, sa mid tayo. Walang pumunta sa top. Babayaan mo na. Wala sa top guys. Try hero lang naman to, kaya okay lang kahit matalo. Okay. Some birds are never meant to be caged. Initiate retreat. Ayoko samahan guys. My brother and I will shoulder the family glory. Ano natin itong blue guys. Just a little birdie passing by. Needlework? Not my thing. Guys, tapos na tayo mag-buff. Hindi ko na retry. Hindi pa naman ako marunong mag-pan eh. Wait lang. Hindi ako marunong mag-pan eh guys. Try hero lang naman to. On a surprise attack. Saan yung pani nila? Kinuha agad ng Granger yung red. Yun sana yung akin. Sino kumuha ng red? To be caged. Hindi naman yung Granger guys. First blood. Patay yung pani. Patay ako. Place is behind here. Hindi ako marunong mag-pani guys. Muntik pa ako. Ayan na. Mga bobo! Muntik pa ako mamatay dun guys. Wala na akong buhay. Promise guys, first time ko lang ginamit si pani. Di pa marunong mag-cable. I'm planning on a surprise attack. Abangan na lang natin itong blue guys. Muli pa ako ng pag-cable. My brother and I will shoulder the family glory. Wala na akong mana. I'm planning on a surprise attack. May SS na ako. Guys, ako pinakamababang pera. Been destroyed. Punta tayo sa Batdalo tayo dun kahit di ako marunong mag... Patay si... An ally has been slain. An enemy has been slain. Patay guys si Layla. Don't dress in a gown for close combat. Di ako marunong guys. My brother and I will shoulder the family Kaya kaya ako patay ng Tigril guys. Takbo. Takbo. Nalalaban yan guys. Patay. Di ako marunong magpani. Wala akong score. Niretry nga. alongside you, brother. Wala akong mana guys. Habulin natin yung pani nila. Ay! Patay pa ako. What the fuck? Hindi kasi ako marunong magpani. Heavy. Hindi ako marunong mag-cable guys. Patay pa ako dun. Needlework? Not my thing.
Yung blue buff ko, baka kunin. Sila ilagay yun, napatay. Hirap mag-cable pag di ka marunong. Wala naman akong mana. 5 minutes later. Pata agad daw, guys. Ano pata? Nagtuturter sila, guys. Where are you looking? I am here. I'm planning on a surprise attack. Guys, yung paano nila. Takbo na tayo. Ay, takbo. Uy. Naka-IS ko, guys. Nakamanan tayo. Baknan tayo. Some birds are never meant to be caged. 2-3 naman tayo. Nakikes natin, guys. Ayan na si Tigreal. Not my thing. Hindi ko pa napatay, guys! Ba't hinihit ko ayaw mapatay? Dugo naman. Triple kill. Maniac ulit yan, guys. Ubus. Ibang may napatay yung Granger. 5-4 pala yung may natin, guys. Takbo! Sakit nila. Oo, nauntog pa. Sige, sige, yan na. Den. O, yun lang. Ayan na. Hindi nakapag-cable, guys. Tago lang tayo dito. Ayan na. Uy, buti hindi ako na-target yun. Ah, ang sakit, guys. Ang sakit-sakit yun. Walam. Patay pa yung Granger dyan, guys, ha. Hindi, dalawa kasi, kaya nabuhay pa. Yabang, nabuhay. Wala na yung bot ay tap nila, guys. Warak na. Hindi na gumagalo yung bail. Ako yung pinakamababang gold, guys. 2 MM kasi. Tsaka hindi rin ako marunong mag-funny. Ba't ako nag-funny? I-try hero nga lang sa classic diyan. May part 2, part 3, part 4, part 5 pa nitong try hero lang sa classic, guys. Abangan nyo na lang. Meron pa yun. Ayan si Gatot. Ayan si Fanny, guys. Ayan na si Tigreal. Wala, sige. Uy, na KS ulit natin, guys. Pag namat mag-lord tayo. Not my thing. Kahit itong mga makakampi ko, guys. Ang sakit ng lord, guys. Ayoko na. Ang sakit, guys. Isang paluan na lang ako.
Nila... Panalo pa ata kami dito, guys. Epic comeback ata. Comeback pa ata to, guys. Well played. Sayang di ko na-kill, guys. I-push na to. Panalo pa tayo dito, guys. Tatlo na tumba sa kanila. Hindi, isa na lang kasi mabubuhay na. Pani na lang tumba sa kanila, guys. Ayun na, nag-SS na si Layla. Isang hit na lang pala yung tower nila, guys. Oh, ginagawa ng tig-drill. Ginagawa. Ayun na, patay ako, guys. Yun lang. Ayun lang. Ayaw pa nila mag-push, guys. Solo pala yung tig-drill, guys, oh. Ang tagal na laban to, ah. Yung Bale, ano yung pani? Ay, hindi pala. Nice. Unahin yung Layla, guys, nakaka-preet. Kami ubos, guys. Kung kailan may lord kami, doon kami naubos. Killing spree. Wala na naman yung Layla nila, guys. Palaban tayo kahit wala akong mana. Oh, Darn it! Mega kill. bayan na natin yun. Panalo na to, guys. Nag-clicker na si Bale. Baler pa sasabihin ko. Comeback lang naman. Few moments later. Naputol. Pero panalo naman tayo. Tingnan nyo, guys. Wait lang. Ayan, guys. Panalo tayo. So yun, guys. Follow nyo na ako. Ayan yung ID ko. Yung pangalan ko. Tsaka ito yung main ko kung gusto nyo. Ano. So yun, guys. Dito ko na natatapusin tong video na to. Huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Tsaka abangan nyo yung part dito to, guys. Subscribe.